Titanic. Titanic ushobora kuba atari ubwa mbere wumvise iri zina Titanic. Uyu munsi turaje tukubwire byinshi ku izina Titanic. Titanic ni izina ryahawe ubwato bwatangajwe ku mugaragaro ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 1911. Nyuma y'amezi make nuvuga ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane 1912 bwahagurutse i Southampton bwerekeza muri New York muri Amerika n'abagenzi 2240. Abo bagenzi bose bari bafite icyizere cyo kwerekeza i New York kandi bakagerayo ari bazima. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 1912 bwagonze ikibuye kinini Iceberg bucikamo ibice bibiri, abantu 1500 bahita bitaba Imana. Ubu bwato bwari butwawe n'umukapiteni witwa Edward John Smith wavutse ku 27 Mutarama 1850. Bwari bugizwe n'ibice 16, bitanu muri byo birangirika ku buryo bukomeye. Ubu bwato twakibaza kuki bwiswe Titanic. Ubundi izina Titanic byari igitekerezo cy'umugabo witwa Thomas Andrew ari we wanakoze igishushanyo mbonera cy'ubu bwato. Bwafatwaga nk'aho ari bwato buzaba ari bunini ku isi ndetse bukaba bufite n'imbaraga budashobora kurohama. Abahisemo kwita iri zina Titanic bari abagabo babiri witwa Olympic ndetse na Titanic. Ubu bwato bwubatswe na kampani yitwa White Star Line, bwubatswe mu gihe cy'imyaka 3. Ubu bwato bwagonze ikibuye bwacitsemo ibice bibiri nuko amazi arabwinjira. Gusa igitangaje kuri ubu bwato bujya kubakwa bwari bwarateguriwe utwato duto duto dushobora gutabara mu gihe yabaye impanuka. Niko byagenze, utwo twato twaritabajwe igihe bwakoraga impanuka babasha kurokoramo bamwe, gusa 1500 basiga ubuzima. Bwari ubwato bufite icyumba kinini cyane twakita nka gym y'iki gihe, kandi bwari ubwato bufite salo y'akataraboneka cyangwa se uruganiriro. Titanic bwari ubwato kandi bukomeye cyane. Bwari ubwato bwarimo abakire b'ingeri zose. Nyuma yo kurohama hari abahise batabwa muri yombi mu gihe cy'iperereza. Uwitwa Robert Hankins yatawe muri yombi. Ubwato bwari bunini ku buryo buhambaye, bwari bufite metero 3800. Ubu bwato bwafatwaga nk'ubwa mbere ku isi bumaze gucikamo ibice bibiri. Banshi barapfuye ariko na n'ubu amatsiko aracyari menshi. Bivuze ko na KGD TV Rwanda tugifite amatsiko menshi. Ubutaha nka KGD TV Rwanda tuzaza tugaruka ku mateka y'uyu mugabo, yaba uyu mushoferi wabwo witwa Edward John Smith ndetse n'uyu Robert Hankins waje gutabwa muri yombi. Turebere hamwe icyaba cyarateye impamvu kuba yaratawe muri yombi. Ikindi wamenya kuri ubu bwato, abagabo babwise izina Titanic bagendeye kuri umwe muri bari abavandimwe. Uyu mushoferi cyangwa se umukapiteni witwa Edward John Smith yari umwongereza w'umusirikare ku buryo yarahambaye mu gutwara ubwato. Gusa na n'ubu ngubu ntabwo umurambo we wari waboneka, waburiwe irengero. KGD TV Rwanda tuzagaruka ubutaha tubabwira byinshi kuri bwo.